Nagganas yaw. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Di surat nga ikan biyag ita, ket naggapaw. Iti pagayam tayaw ang nagpailingad, itinagan, aramel. Adinan inlanan, ti address na. Kastoy man, ti kunana. Dear Tata Balsamaw. Naimbag nga oras kada kayo amay. Kastamod tayo nagitinaayat amang tartarabay, iti daytoy a programa. Kaya't kumambot nga ibinglay ti padas kaw, Tata Balsamaw. Na istriktaw ti asawa. Dayta ti gapuna, nuapay nga ininaw nga umad-adayaw dagiti babarkadak kanya. Rugyak man nga raw ti agsalaysay. Nay, sumarunukan to ni di papanantayaw, Ramel. Saan kanyag bayag pa ay, ah? Wain, sumaruno akong butaw. Namnaman nyo dayta. Sigurado ka, ah, Ramel. Umay kang umay. Awan to mo pa nagtalayo kanyak. No yung bagak nga umayak. Nasayat nga rod no kasta, Ramel. Umuna kayo, tagpakadak biit ka ni labling asawa. Ada pag namin agbabarkada, lablay bakay. Sigurado ka iti papanam, Ramil. Wain, lablay. Sigurado ah. Talaga, ha? Wain. Uro-urayan da nga rodin nagiti babarkadak. Panawan nak ngagmay-may sa dito'y balay. Mabiita laan. Agawi da mula dagaws. Sure ka? Wain. Ninakon. Kababay no maladawak iti papanamay. Sige, mapan ka lat ta, Ramil. Nay! Aramida mo. Awan. Nagalas talaga ma. Sapay nagkiting tapaldam. Kat, pumanaw ka kadipay, Ramil. Ay, salbag. Nagpudaw ti asawa. Nakakayang matay. Pumanaw ka kadipay, Ay, kunak. kwa. Wain. Nakon. Makaamu ka. Ni. Nagidda ka matan iti sopa. Apay nga ay. Anya pa'y latar aramidam, Ramil. Sige, mapankan iti papanam. Oh, anya pa'y latar aramidam, Ramil. Mapankan iti papanam. Anya pa'y latar aramidam. Kwa. Ay, agbabawi ako. Apay ngagbabawi ka. Kaya't mo asawan, di kan mapan iti papanan nyo ngagbabarkada. Ay, saan ay, nagbabawi ako. Ay, umay kamangkit. Ay, tinakad kan dita, Ramil. Ay, Maria ka ka! Ulbod ka talaga, Ramel. Nagbayag kami, nagururay kan ka. Ngam di ka mo't simurot kada kami, babarkadam. Pasensyakan butog. Nag-istrikto ni Lablay. Anya? Di nak pinalubusan ang rumwar. Agsangit mo it ni rumwarak. Nalabos mo't daytan niya asawam. Apay, ubeng, nagsangit nga awan ka akadwana. Mabutang, ngagmay-maysa. Kaslakastan Ibagam ka dagiti babarkada tayo. Tagkidawak iti pasensya. Wala. Maawatan da ka, Ramel. Hagyaman butog Dak namin mapagkidkidan ni Lablay. Di man ding. Diyala kaya na masurot. Ramel, imbitaran ka man nga umay iti kasangay ti anak ko. Ay, una maray. Kasangay gayam di anak mau? Ay, wun. Ay, nagbiit ti panawan. Talon ti tawon di anak ko. Talumatan atawin anagwin naswas ta a boyfriend, girlfriend. Di mo ipalagip day ta. Nalpasan. Di naktumo inuray. Nakikalay sa kamutan iti sa bali. Basol mo tasaan ka nagpakada kanyak. Tiamok kat naputa din ti ayan-ayat ta. Iso nagsapulak mo tan iti sa bali. Ha? Basta, umay kanto ijabalay. Urayan ka, Ramil. Ay, wala. Namnamaam tiyo umay ko ijibalayaw. Kasangay di anak ni Maray, Lablay. Inimbitaran nak. Ni Marie nga ex-girlfriend mo? Wen, kasangay di anak na. Inawis nak. Iso ngayon na ko na, Wen. Sure ka? Wen, mabibiitak lang nga makibirthday. Sige, mapan ka nga rudan, Ramil. Nay, apay nga gusto ka. Nay. Day tamo labramon tinagbatay. Ay, Nagpudot ti ay, panawan. agbado ka. Ni,
Anya pailat aramidam Ramil. Mapan kan na iji balay da ex mo. Salbag. Maday. Madya talaga. Oh, apay akit kita enak matlatan Ramil. Mapan kan iti papanam. Basta agawid ka matladagos Kwa, saan? Sana ko narumar. Apay nga Basta, agtali na daklatan dito balay. Di kagaya mapanawan, lablay. Adda ni Ramel nga anak ka, lablay. Aglablaba tatang, apay aya. Ibaon ko mapan gumatang iti si daan may kininanang yu ilay. Kasta ka di tatang. Wain, makumikom kami nga may kininanang yu bangkag may. Isu nga ibaon ko pala ni Ramel ang makichinda. Sige tatang, ibagakin ni Ramil day tang ibagbagayaw. Madaw iti kwarta, kinlistaan tigatangan na ilay. Un tatang. Jay sukli na, kukwanan taon. Tangdan na mapan kumatang iti kanan may kininanang yaw. At tuyin din pagatang nyo kanya kasidaan nyo, tatang. Ay, agyaman na Ramel. Agawid ako. Urayin na ko ni lablay. Ay, mabit man lang anak ko. Nay, apay tatang? Mabutang kan samot ka nilabli nga asawam. Kanayon ka nga gapapura nga agawid. Apay ko mabuto nga ngay. Sa bali nga may inti madlaw ko anak ko. Manmano ka na rumwari di balayaw. Pambantayam latan nilabli. Ay, kwa. Di ulat ka di ikan iti sa bali akay papanan di madmadlaw yaw. Sa anak na mabuto ka ni lablay. Ay na. Nagmayat tiyag siya at butog. Ay katuan Ramel, kakaiso na kadwada ka nga gininom ita. Ay, agsubliak, iti balay may. Anya, duan adaras nga agsubli-subli ka niti pag-iinuman tayo. Agsubliak mo iladagos ka di. Adalabit aramidek ija yang. Basta agsubli ka Ramel. Ay na, weng ko na lang arudeng. Urayin na ka, agsubliak mo iladiti pag-inuman ta. Subli Caramel. Apay aya. Ay, kwa. Ay. Apay nga umisam ka. Di ka ngamin mapanawang kahit. Anya ti di mo mapanawan. Basol mo Anya ti nagbasulak kan Caramel. Day ta pa nagkawkawis mo. Ha? Agasin ta nakabikini ka mo diti unog ti balay. Day ta tijak mapanawang kang ka. Anya? Papanaam, Ramel. Ingkam dumayo iti basketball. Asino dagiti kakadwam ama pa nagbasketball? Dagiti ba parakada ka? Sapay adda ko maiparamid ko kan ka. Anya ko maday ta? Nagsakit nga mintigurong ko. Ilutom ko Anya? Ay nadandan ni Jack makapag nagapo iti sakit na. Aha. Mabalin ka di nga ilutom tinasakit agurong ko, Ramel. Nay. Imbaba mo ta shorts mon. Ay. Tapno mailot mo anay imbag tigurong ko. Nagsiksi talaga ti asawak. Ay, makamuditan. Basketball dita. Diya mapanin iti papanak. Dito ako nag-basketball. O anya, kita ang mutlat ng tigurong ko, Ramel. Ilutom, tinasakit agurong ko. Sige, ag-basketball ta. Ay, stay. Ilutang kan. Mas che kamat Kat, anya nga rin ti kayat mo ama pasamak ita, lovely. Sigaman, mare. Anya ti kayat mo ama pasamak ita, ha? Karkaritan na ka di, lovely. San? San? Ti kunam nga ta, agbutangakkan ka. Ti ko namat nga ta, agbutangakan ka. Nita, payman. Ay, niko, pinungot na. Siyak matimang pungot ka. Anay ko, ti buog ko. Kalbon ka itan, mare. Siyak matap ka. Anay ko. Kababa inti inarami jo kan ni Mare. Ay, agpinpin nangat kay den iti paraangan. Isakit mo ka
ka di day nga ex-girlfriend mo, Ramil? Ay, jak isak sakit. Jak lang namaan nga agapa kayaw. Ha? Amo ka? Adda pila panagayat dakan ka day a babae. Anya? Agyaman day a babae tadyak kinalbo. Ha? Garang ganjang a babae. Anya ka din day tangay bagpagamaya. Agsilsilos ka kung kuana. Wan, agselselos ha. Jak kayat nga asit gam day a babae. Anya? Makitak lang akasaritam. Agsinata! Anya? Umay kanto ije balay, tada ipaaramid ko, Ramel. Way, nanang. Urayan kan ije balay may kinitatang mo. Huwag ka day. Sumaruno aktaon. Innakon, Ramel. Way, nanang. Anya timbaga ni nanang mo kan karamel? Ada ka no iparamid na kanyak ije balay da ka ni tatang. Anya? Lutwak labi ije pangaldawan ta. Kalpasan na. Mapana kung ije balay da. Nakaluto akong lablay. Bangan kan tulatan Mapanak ije balay da nanang kentatang. Ramel, lakay. Ha? Panawan na ka di manon. Ay, salbag. Anyat aramid mo na. Sapain kayang nan. Ay, nauna yan. Apa? Ay, sus. Ay. Pumanaw ka ka di, Ramel. Nyamatay na. Ay, amok man. Ano niya te kaya't mo ang mapasamak, lablay? Pumanaw ka ka di, pay, Ramel. Ay, sana yun. Makamuditan. May mayat tagtali na dito balay. Nagganas yun. Apay lakay, malaman nga mawan mo't ni Ramel. Imbaga na sumarunong kanyak itay. Ay, awan manay. Sigurado asa na pinalubusan ni Labling asawa na. Anya? Takraut na diyang anak mo. Kabuting na ni Labling asawa na. Anya? May sala asawa ni Lablay. Mabut-butangan. Saan mo na rumwara niya balay na? Ay kat, ukupan na nga rudan ati asawa na nukasta. Bantayan na latan ni Lable. Ay. Delikado, Ramel. Anya ti delikado na sasawang butog. Si kalaing ti kasta ka na tayo magbabarkada. Di ka maawatan. Anyat kaya't mo asawin? Kasla, di na kan papanawan ni Jibalayo ni Labling asawam. Hagasam, mano ka pa yan arumwar. Ate mo pa yan, di mangukop nga upa. Di nak mamekantsawan. Talaga, mate. Iso na ibagak adelikadon. Kaputa si kamot latan, tagtrabaho ni Jibalayaw. Jak pa'y makita ni Labling aglaba. Si kamot latan ti makitkita ng aglablaba. Kan agbalbalaybay. Kalpasan na ita, umunag ka manay ni Jibalayaw. Pare butaw. Nagbalin ka niya Andres no kasta, Ramel. Pasurot kalatan kinilablay. Di ka rumrumwar, Ramel. Apay ngay? Mapanala ije balay da tatang kenanang. Saan ka arumrumwar kunak, Mal? Aga patalaang rumwar ka. Anya? Ado pa'y ti ubraam dito unag ti balay. Iso adi ka rumrumwar. Kinunalpas ko amin ay. Agaliwak saya magkuma. Basta saan ka arumrumwar, Ramel. Di mo ipapilit ti kayat mo. Anya la aramida dito unag tibalayan no di na kayat arumwar. Saan anatangkan ti ulom, Ramel? Naa? Agtalinaid ka lang dito balay. Rabi manay. Lablay ba kay? Anya ko ma, nurabi imanan. Naikuna kung dito balay. Anya ko mangay no naikon ka. Makauma! Nauma ako na talaga. Nay, apay ama kaungat ka matang. Jak kayatan ti maikon dito balay. Kayat kumutan ti rumwar. Awanan ti mar aramidak itibiyag ko. Kayat mo ti rumwartap no agkita kayo kin ni Maringa ex mo? Saan kami nga kita? Agsilsilos kala iti angin. Awan ti madingar aramidak. Anya? Saan ang mabalin as si kalatan ti masursurot? Saan ang mabalin nga agtali na edaklatan dito'y balay? Nauma akon. Nakaamiris akon. Panagsilos, tigapuna, no di nakparparwaran ni Lovely nga asawak iti balay may. Tatabal samaw. Nalabas, di kinaman nangimon na.
Liklikan dak payan dagiti gagayem kaw, gaputa saan akon arumrumwan, ken makilanglangay kadakwada. Ket nakamirsak, ket kinasaritak ang naimbag ni Lablay, asar dengan nan, tinakaro a panagsilos na, tatabal samaw. Iti sana nagbayag, nagbalbaliwan, ken nagbalin mo tayo, aman nakaawa. Ay mayat mo ti, diskarte ni bakit mo ah. Kumpurmilatan ti, inararamid na, tapno saan ka lang rumwar. Pagayam ramay. Ang tinasayad nita, nagbalbaliwan, kin nagbalinay, aman nakaawat ni bakit mau. Malah, ditan papagayam, tinagpatinggaan ti surat, ngayon patulod ni pagayam tayo aramel, adinan ilanad ti address na. Dito'y drama tayo, nagganas nyo. Inyornos para iti-scrape ni Isagani Buliser. Isagsagot ka na kayaw, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.